Ula-ula namin, itong orang pulang berhubung namin sinaga. Napasanabi dongan sahutan namin, karlumubi Tuhamu abang namin, dongan tubuh namin, na manira ulang yan. Ujalo kami mga tulang at tulang ula-ula namin suli akka hata Buddha hata pasu na pinasakmo ima di parsari maduaw ni ang ginami apalagi baga sa video ang diyak madudu asiro halituhan di pargugoy ma ang gibono namin lao badimon-dimon at kapinopar na sumarka sa hola doon tokong doanin manginut kamu tulang namin doon namin buat hauma juga kasetang yang muna asa rodo akas dirokat nito di bulu namin namin itu hari namin abon namin mahata na uli at nading gan magpinasahat mo namin ito may giringgir bulong na rata-rata hata na uli hata nading gan sudi na pinasahat mo tuhami keluarga besar sirai pasaut pembatong alat tanah bertua di bata. Matutu. Korbos kotak duk pasabang nawalu. Perbutuhan mga lilit, permata mga dualu. Dibaliat di manggagat ala di bara lima perngadungan. Kata pasu kata poda, kau pinasa mula namin do kurang namin sudi. Dohot naman barong merohan namin. Waktu kami may tongtinggan martongan niya. Matutu. Asa sahab may nasulu sahab matubot kaya di garas toho may dirodang ni bulan. Sahab maulol tapang mapoon di bagasan pang nakop di mata ni Arion. Sahab mapanggawian pak korasan. Tuhan sa luhuk penempar ni amanang iyon. Tong manira mo ti Tuhan. Matutu. So ni mga tapangapun siya namin. Wala na sinutong, wala ka maripuan, wala ka manangalita.